interest rate ungekho nesibayidayisa lezazinto bese inyanga mayithenga iyokhanda umuthi ngendlela yayo thothi into yakho isihambe yasebenza abanye abantu. Ngiyabingelela kubantu ababukelele namhlanje le video. Ngithatha ithuba lokuthi ngibonga kuba nani la uthi ngoba senikhuluma naye umelaphi wendabuko olapha eThekwini endaweni yase Waterloo ukwelapha kusuka from kuMkhulu kubaba nakithi njengamadodana. Ngithatha leli thuba lokuthi ke sibonisane nabantu ngokulimala kwenhlanhla ukuthi kahle kahle yini lento elimaza inhlanhla ngoba kunezinto ezinye la eSouth Africa eyivunyela ukuthi zenzeke esigunyaziwe nangaphansi komthetho waseSouth Africa kodwa ezilimazile lapha esintwini zalimaza nasenhlanhleni inhlanhla yathatha uthi yaphela. Kukhona umuntu namhlanje ophila ngokuthi nje athenga umzimba. Mhlawumbe ngiqale lapho nje angakube ngigxeke kungathi udasa umzimba ku-wrong ngoba kunabantu abasebenza lo msebenzi ukusupport abantwana ababakhila imizi kodwa ake ngikulungise njengomuntu omelaphi nami engikubonga ukujula ukuthi uyazi ukuthi abantu abadrive ama-taxi abadrive ama-trucks abantu abahamba thothi usuka la umuntu eMozambique omunye uya koMalawi omunye ukhona eSouth Africa bathi uthatha isikhathi ukuthi afike ekhaya. Kunalabantu abathengisa umzimba uthola ukuthi lo muntu mangabe ethengisa umzimba kuzothi ama-truck mayipakile nje la Lady Smith awu-10 bese kuba namadoda awu-10 kube nomuntu oyedwa wesifazane olokhu ephithiza la. Lo muntu wesifazane mayithengwe oyedwa uzobadayisela bonke laba bantu mayiphuma kulo ngena kulophumela ngena bonke abantu bathenga umuntu wokuqala kunesifo nje esitshale kakho uma ukuthi ubicondoms ngayithemba kodwa ingaqhuma ngesikhathi iqhuma icondom uyathatha isifo. One okwesibili uyazini ukuthi uma lo muntu wesifazane akhipha isisu wangasho wangagezi uma ulala naye wena njengoba uyathenga uthatha le lathunzi lalo wamntwana ozothi uma uyohlola noma ngabe uyakiphi inyanga kuthiwa wena unethunzi elikumbethe lo mntwana umuntu uyabheka emzini wakho awunazi ingane ezashona umuntu ubuza umakoti wakho awuthetha ngaze ngicethekele isisu kodwa ngokuthi wena ulale nalowa muntu owakhipha isisu kube ukuthi wena usuthola lelo thunzi. Uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu othengisa umzimba athole umuntu othwele onemali omtshela ukuthi yazi one night yakho ngizokunika 15,000 ngoba lo muntu ufuna ukuyojabulisa le yanyoka endlini. Lo muntu uma ezothatha intombazane manje baya kuyi-suburbs serious bazofika bangene ekamerweni omunye uthola ukuthi akalala nayo intombazane ufika ifaka ekamerweni ahambe oyelala kwenye ikamera kodwa intombazane izovuka ekuseni izwe ukuthi ngathi khona into ebengilele naye ngaleso sikhathi inyoka yalo muntu abezoyijabulisa yena lo muntu ngoba khona abantu abathwele namhlanje kodwa abangajabulanga ngesikhathi elala nale ntombazane lenyo esehamba lo muntu noma ngabhava noma ngageza uma ezosuka namhlanje eseyolala nomunye umuntu uhamba nalesa sithwalo angasilandile uzositshala komunye umuntu kanjalo lesi sithwalo sesiyatshaleka isihamba leniziyofika kwakho njengobaba noma njengesoka mhlawumbe ethatha ingodusi usuyoyitshala kwingodusi yakho lento ukuthi ulale nomuntu obuya kumuntu othwele isiyahlala into isisinyama saphakade ngoba unesithwalo uhamba naso esesiyoxova even umsamo umuntu wempephe ekhaya wena uyadrive ama-truck noma uye wathenga umzimba wathola umuntu othwele usuhamba naleya nto yaleyanyoka uyoguqa nayo mhlawumbe wena ulayele umuntu ngoMonday ngeSaturday kuyokwenza umcimbi ekhaya kufanele uyoshisa impephe uyoshisa impephe emsamo uhamba lelathunzela leyanto yaleyanyoka yalowa muntu usuthwele wena kodwa into engakunika inhlanhla lento isisithwalo esiyibhadi. Kunabantu abalahlekelwe inhlanhla ngenxa yokulala. Lento engikhuluma ukuthi lento umuntu uhambela la kuqala kwakuukuthi uma uthandana nentombi fanele wazi kubo, fanele wazi ibackground ukuthi ibuye emzini onjani, ibuye emzini onjani ukuze uzokwazi ukuthi hayi lo muntu intombazana impela hayi uke wathola umntwana komunye umuntu then manje wabahlukana nanga umntana wakhe ukhona. Namhlanje uzothola ukuthi kunomuntu okhipha isisu wangagezi
kunomuntu ophunyelwe isisu wangagezi lezi zinto ayisetshenzwa noma ayilungiswa ngokufana ngomuntu okhipha isisu usuke ezofana ukuthi maye ezogezwa agezwa kushelezelwa umuntu ochithele isisu uzofana agezwe into normal uyazi ukuthi uma ungasube nomuntu wesifazane nivumelana ukuthi akasikhipha isisu noma ungaba indoda nawe uhamba nethunzi elizobulala inhlanhla kusasa elizolima hayi ukuthi ibhadi noma kumuntu wesifazane yedwa nawe ngoba uthe akasikhipha isisu ibhadi nobabili even lokuchithelwe isisu nigeza nobabili ngoba igazi lomntwana ele nobabili sekufanele kulungiswe lento ethi kulungiswa kanjani indaba yokuthi lo mntwana ngoba uyingozi umuntu ochithekile umuntu oshone umphethe ngesandla ngoba umuntu ochithekile usuke efunda umqambi igama uzofunda umgqokisi abanye abantu banezingane namhlanje ethe ikhula zavaleka amazangaboni isizathu ukuthi kunaloyo mntwana lowa owachitheka abangazange bamenzele lutho manje uyahlola kuthiwa khona ingane ekhalayo siqedile inhlanhla la ekhaya isiyenza ukuthi inhlanhla ingabikho ngisho kuwe emzimbeni uzuthi noma ngithi ngiyobheje ekhasini ngiyadliwa kade wazi ukuthi ngiyawina ngidlala ilotho ngiyadliwa so izinto ezinye ezibona inhlanhla lezi esikhuluma ngazo eyidala ukuthi even noma uthi ufika la othi ngizozama khona impilo ukuthi ngiqale phansi impilo yami kungenzeki lutho ngoba uhamba ngoba enye into ayikhulumeki sesafuna sangena futhi nakulezo zokuthi kuthiwe singakhuluma ngabantu abangasekho kodwa ube wazi ukuthi wena wenzani le nto iyakubulala ibulale ubuwena ibulala impilo yakho iflashe inhlanhla osukuphila nayo iyenza ukuthi impilo yakho ingakhona ngaphambili ngisho mina namhlanje kunomuntu othe efaka imali ebhank wahlangana negebengu zakhuluma naye kithi esuku lamali yaphuma kanje ebhank ebuka kanje hawu angibanikanga even iphini kodwa imali yaphuma ibhadi uhamba nalo lenza ungabi nayo enhlanhla yini uhlangene nomuntu othwele wena walana ngidayisa ngomzimba wakutshala konke lokulabantu abamebethenga ingozi yokuthenga nengozi yokuthi manivumela ukuthi kuphuma isisu nikhipha isisu somntana nangagezi lento iyayidala ibhadi lokuthi kwenzeka into ukuthi la ekhaya inhlanhla ingabikho yenzeka ukuthi bantshontshe insila zakho ekhaya noma emndenini bese kuthiwa kuthatha iphenti lakho noma kuthatha ianda yakho lento yasiyofaka emathuneni uthi ukuhamba nesipoko wena esesiphila njengendoda yakho bakumfana bakushadisa nomuntu wesifazane ongesiwa kini bafake lensila kusuhlula kulala nomuntu wesilisa wena lento iyalakha ibhadi ukuthi ugcine ungenanhlanhla ngoba lento awazi usuku uzoyihlabela kanjani lento esikhuluma ngazo ziyalashwa lento esikhuluma ngazo iyalashwa uyathatha umuntu asetshenzwe afakwe izinto zokubulala leyansinda ngoba leyanto isuke isumkhokha ophila kuwe uthatha umuntu ayogeza omunye kuba umfulo ohambayo omunye kuba ukuthi ulwandle omunye kuba ukuthi uyiswe entabeni kuyovalwa lento bese eyogezwa omunye afakwe esiqumisweni agqunyiswa futhiswe afakwe lembiza latho kuba ukuthi kubulawa lento kuye ngaphakathi ngoba lento sidala ukuthi ngaso isikhathi noma ehleli umuntu ekhuluma yedwa noma elele kusuku namaphupha ngekho right yini umuntu kukhona ayibelethile manje engasesilidlozi uyazi ukuthi omunye umuntu kwathi mayizalwa wazalwa embethe enalento yokugubazela omunye usuke ehenqile kanje emzimbeni kuye ngoba isuke isho inhlanhla leyana lento ayilimazi yena yethu uma yantshontshwe esibhedlela noma yantshontshwe ekhaya sokuthi lo mfana ayivuse leyanto ngendlela yokuthi ibe khona azoyenza makuzokwakha isibasa amakhandlela bese ethenga imbuzi ibuyiswe ngoba ukulahleka kwaleyanto sokulahleka impilo yomuzi wakulelo khaya uzalwa kulo kungalimala ukuthi abantu abakwena bagcina bangabikho right ukuthi kwantshontsha insila yento yeyivelu okufanele kube wena omela ikhaya ngoba akusibona bonke abantu abawu5 abazala umama oyedwa abazoba right ngaba babili abazokwazi ukusiza abanye abantu ukuthi siphile right lapha ekhaya leli suku isiyenza ukuthi uma kutshontshwa le nto yakho ke isiyinkinga baningi abantu omuntu athi ngazala ngiphethe omunye ngiyezwa kuthiwa omunye kunenkinga bese kuba ukuthi yantshontshwa and straight uma ungayiko nesibayidayisa lezazinto bese inyanga mayithenga iyokhanda umuthi ngendlela yayo thothi into yakho isihambe yasebenza abanye abantu wena umnikazi wayo awusenzwa ngayo ezinye zezinto ezenza kugcine kube ukuthi inhlanhla iyaphela emzimbeni womuntu so izinto okufuna ukuthi kuyisukumele uma uyohlola awuyi ukuhlola ngoba usubona ngathi kuhamba kabi uyasukuma uyamba uyobheka ukuthi sakala nje ngiyobheka ukuthi impilo yami imi kanjani since from ngazalwa ake ngibuke ukuthi kukhona ni okurong okwenzeka omunye umuntu ube nebhadle ukuthi bezalwa ke kube ukuthi nje kubo abazenza izinto so umuntu kwakufanele nje enzele nje igobongo nenhlanhla ngoba likhona igobongo lasekhaya okunesilolo lokuthwasa manje sebebaningi abantu abathwasile bethi bayolungisa inhlanhla ayilungisa inhlanhla ngokuthwasa inhlanhla ilungiswa ukuthi kwenziwe igobongo la ekhaya
lana ekhaya ukuthi makuzala amantombazana kunegobonga lenzi wakho ngoba usukwenzela ingane yakhe ikwazi ukuyogana usukwenzela ima ifundi iqeda isikole usukwenzela ukuthi iqeda ukufunda ithola umsebenzi ukuze la iyogana khona ingahlupheki ingane yakho ngoba into yala ekhaya isisekelo uma kuphela isisekelo ekhaya unomuzi ubaba ikhaya lingenasisekelo ungenayo ngisho into nje othi bantu ababa ngethathela sisiqunga nambe nogeza usukuthi yini wenzakho izinto zasemakhaya beyivelele likhona kwakudala lento iqeda inhlanhla ingane ayisafa senzele ugcwele ingane ethene emgwaqweni hayi ukuthi abantwana banamakhaya abanye babo abantwana ukuthi kunezimo ezenzeke emakhaya bagcina bahlala khona so sebebizwa ngalabagama abizwa ngawo but izinto ezinye engalungisiwe la ekhaya ngoba isisekelo senhlanhla la ekhaya sikho inhlanhla fanele iqale ekhaya inhlanhla before izofika kimi emzimbeni ukuze ikhaya likwazi ukuphila so ngiyabonga kakhulu ungobenza utholakala ku-078 191 1010 078 191 1010 Instagram uYouTube uFacebook uDr Ngobese ngiyabonga Nkosi nibusise